Ready? Kita terus ke tajuk utama tengah hari ini. Tragedi di Temerloh, suami isteri rentung, kereta terbakar direntuh pemandu disyaki mabuk. Tak semua orang pernah dengar pasal alkohol kan? Tapi pernah tak korang fikir, sebenarnya apa benda alkohol ni? Dari mana datangnya? Dan apa kesan dia pada badan, otak, masyarakat dan ekonomi kita? Hari ni kita akan storytelling panjang sikit. Dari sejarah sampai ke profit system dia. Supaya korang faham betul-betul. Have you ever wonder sebenarnya apa yang alkohol buat kat badan kita? Otak dan society when you ingest it, even though sedikit. Apakah lagi kalau overuse? Make it cerita sikit. Bayangkan dulu, ribuan tahun lepas, manusia jumpa minuman ni secara tak sengaja. Buah, bijirin atau madu yang diferment ataupun dijeruk dengan bantuan yeast. Sejadilah ethanol, bahan aktif dalam semua minuman beralkohol. Di China, Mesopotamia, Mesir dan Eropah, mereka guna ethanol ni untuk preserve makanan, buat ritual keagamaan dan sambut festival. Orang perasan bila minum rasa happy, relax, confident. Saintis terkenal macam Louis Pasteur. Louis Pasteur ni start kaji fermentation scientifically sekitar awal 1860 hingga 1870. Dia tunjukkan fermentation secara saintifik. Masa itulah distillation muncul dan lahirlah whisky, liquor dan spirits. Dari situ ethanol masuk social life dan celebration. Tapi dari kegembiraan itulah timbul risiko yang bakal kita bincangkan nanti. Dalam badan, alkohol buat otak release dopamine, happy buzz, relax, tapi coordination dan judgement terganggu. Hati kena kerja keras untuk metabolize ethanol. Kalau minum berlebihan dalam jangka masa panjang, risiko penyakit serius akan meningkat. Pelbagai jenis kanser. Not to forget memory loss, anxiety dan depression. Esoknya hangover datang, sakit kepala, loya, dehydration, mood swing. Banyak pengguna alkoholik dikaitkan dengan anger issues, aggression yang ganggu harmoni masyarakat, keluarga, kerja dan kadang boleh jadi accident. Short-term pleasure, long-term pain. Every sip has a cost. Seorang lelaki maut akibat cedera parah dengan usus terkeluar selepas ditikam dalam pergaduhan di hadapan sebuah pasaraya di Tawau pada petang Ahad dan dipercayai mabuk mula bertengkar sebelum salah seorang menikam rakannya. WHO untuk rekod 2.6 juta kematian, lebih 200 penyakit dan kecederaan berkaitan alkohol. Masyarakat muda yang berumur 20-an hingga ke 39 yang paling banyak terkesan. Hampir 13% alcohol related death. Alkohol link dengan accident, violence, domestic issues, bullying, family conflict dan gangguan social harmony. Banyak society report highlight alkohol sebagai faktor utama masalah dalam komuniti, termasuk road accidents dan workplace issues. Bukan je masalah fizikal, tapi perangai berubah, cara bersosial pun terganggu. Bayangkan satu komuniti ramai overconsume, aggression naik, konflik pun naik. Itu sebab isu alkohol tak boleh dipandang ringan. Alkohol ni multi-billion industry. Kau minum, kau hangover, hospital visit, siapa untung? Alkohol bukan sekadar minuman, dia ada sejarah panjang, saintifik, kesan otak dan badan, societal impact, economic cycle dan real statistic. Faham fakta ni, faham risiko sebenar. Okay, so